Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulit ka East Coast Hills District. Kelayo ban kurup sispa tali kesenduk sabon balatep da udrok heroin ya obasyalan na Myanmar matbandi hasilong. Haba ay jingtip halor kani USP ka East Coast Hills District hakala sniublay ulayatu bahaga janmit jong ka arp khandai terik Risau arhajar arpway kipulit kelayo jingtip batikna ba way unong hi drok na ka jela Manipur uladon halenti banwan sa Shillong banwan ra ya ki drok laong ru ba uta uba na Manipur ula pendon kam da kakali badon ya unambar ka jela Assam bat ka jingtmu ka jongu kalong ban IT ya kitai kesenduk how way unong hi drok ha Shillong Mario yo jingtip kipulit ka ANTF East Coast Hills kila penlong ya kejing pen upshrip hamau yong rim mat kelayo ban bat ya arngut gibriu kibala itu kemuti jin len thang bat ulam min thang pongam kipulit kelayo baru ya weipat ubadai ban shim ya kita kisenduk na kini kibriu USP ulai itu bahakapor bakhanra ya kakali lalap bikidon hispa atli kisenduk sabon bat hakita kisenduk latep da udrok heroin ula penjiknaru baya uni udrok lasyalan na Myanmar bandi hasilong kipulit kelakem ye kita kilaingut hapok ki kendon ke NDPS ak bat ke jingtok kit kadang yai